Tentunya kita doakan bersama semoga jemaah yang masih berada di perjalanan diberikan keselamatan sampai di tempat ini, agar kita bisa bersama-sama menimba ilmu, menambah khazanah keilmuan bersama Kiai Haji Habibi Baduy Muslim dan juga Kiai Khairuddin yang akan mengisi acara pada malam hari ini dengan ceramah keagamaan. Dan juga sebagai bentuk syukur atas kepulangan Bapak Selamat Riyadi dan juga Ibu Hofiah dari Tanah Suci Mekah Madinah, maka pada malam hari ini diselenggarakan juga acara tasyakuran dan doa bersama yang kita doakan semoga beliau berdua dijadikan ibadah umrohnya, dijadikan umroh yang makbul, diampuni segala dosanya. Dan juga kita berdoa kita semua yang masih belum berangkat ke Mekah Madinah, semoga diberikan kemudahan untuk juga bisa melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Dan semoga acara ini membawa keberkahan, mempererat tali silaturahim dan juga menjadi bukti syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan Al-Ustadz Syamsuri, vokalis kebanggaan dari Majelis Shalawat As-Sibyan, untuk menyandangkan, mempersembahkan lagu tembang syair salawatun Nabi menemani kebahagiaan kita pada malam hari ini. Sambil lalu kita juga menunggu jemaah yang belum hadir dan sambil lalu kita menunggu acara untuk dimulai. Kepada Al-Ustadz Syamsuri dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام صلوا على النبي محمد يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام زرنا مكة وإلى
ذنبا مغفورا واجعله عمرا مقبولا يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام بجاه مصطفى الرسول وجد بنا وبالقبول بجاه مصطفى الرسول وجد بنا وبالقبول سهلنا وصول المسؤول قربنا بعدا المأمول سهلنا وصول المسؤول قربنا بعدا المأمول يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام واجعل لنا كل الخيرات واجعلنا أما صالحا واجعل لنا كل الخيرات واجعلنا أما صالحا وسلمنا من الآفات في الدنيا والآخرة وسلمنا من الآفات في الدنيا والآخرة يا ربي صل وسلم على النبي بخير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام فيا إله العالمين ويا أرحم الراحمين فيا إله العالمين ويا أرحم الراحمين وانصرنا كيد الكافرين بجاه سيد المرسلين وانصرنا كيد الكافرين بجاه سيد المرسلين يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام يا ربي نور قلبنا بنور قرآن جلا يا ربي نور قلبنا بنور قرآن جلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلى وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلى يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه
Baik, itulah tadi persembahan lagu dari Majelis Sholawat As-Sibyan. Tak lupa kami juga ingatkan untuk seluruh masyarakat tamu undangan yang masih berada di luar untuk segera menempati tempat yang sudah disediakan karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Dan terima kasih juga untuk seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama memenuhi undangan Sahibul Bait pada malam hari ini untuk bersama-sama merayakan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sekaligus juga dikemas dengan tasyakun umroh dari Bapak Selamat Riyadi dan juga Ibu Hofiah. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Al-Ustadz Sayyidi MC Kondang Kenamaan untuk memulai acara pada malam hari ini. Para Rabu sepawa teranom setuju tataritan ojengan sepon sami-sami ngestoki Rabu teralongku kong lakong setuju masyayih setuju guru-guru agung terus setuju bunga sepo agung anyo nanti beten kuleman semangkin ngepon pakon mulja dari Sohibul Hajah engki Kak Dinto taritan Salamet Riyadi sarang Nyonya Hufia kangkui merte badepon pan saponapan tarekasi pedika lampan malam semangkin pramila dari Kak Dinto Nyonya nanti mungkin istijanah kangkui badepon tareka malam semangkin Kak Dinto pedi KBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa atimul hajja wal umrata lillah al-ayah sadaqallahul adim amma ba'du. Hadaratul muhtaramin sateja alim ulama sekasohor andep asor alos tingka kulinatan topatot kapiar sadedebunda ahus khusus ajunan salir epon simulje al-mukarram Kiai Khairuddin serabu epon dari Tesok Timur Kacamatan Tesok ajunan salir epon simulje al-mukarram Kiai Haji Raden Muhammad Habibi Batui Muslim Minaka Pamerte Pondok Pesantren Nurul Ulum Punangkah Pagatenan Pamekasan ajunan salera epon simulje Al-Mukarram Kiai Haji Fawaid ajunan salera epon simulje Al-Mukarram Kiai Haji Irsyad ajunan salera epon simulje Al-Mukarram Kiai Muhlis ajunan salera epon simulje Al-Mukarram Kiai Irsyad Effendi tertak kalib ajunan salera epon simulje Al-Mukarram Kiai Muhammad Rawi terjugan ajunan simulje Kiai Haji Masduri sarang sateja guru-guru agung selain sateja bengasepo agung selain setak kobesa peten kaula keangkui notor asma agung epon sesatejena peten kaula amul jagi kaator sebasem kempang abekte mengkudik sateja tongkul popos mager sareh sejumeneng mangko bumi disa kolpo kacamatan tang petang ponglakok ajunan simulje Mas Lora Kalibun Haji Sudiroh sareng Lora Carik Rahman terjugan tak kalib ajunan simulje Mas Lora Kalibun Santoso sareng Lora Carik Nasir minangka juga ora pagi kon-konan pamerti disah Juruan Daja Kacamatan Botopote terjugan sateja pamerti pamarintaan konglakok ajunan simulje Bapak Kapolsek Tang Petang juga Bapak dan Rambil Tang Petang sarang sateja jajaran epon sejugan beten kaula amul jagi kaator salam cuma perpangkelian mengkudak salera epon simulja Sohibul Hajah Eki Kak Dinto taretan Salamet Riyadi sarang Nyonya Hofiah sarang sateja sanak berja epon juga ngatoraki salam cuma perpangkelian
mengkudak sadaja tantaretan dari majelis salawat As-Sibyan, tak kalip juga sadaja tantaretan dari audio rental Professional Sound System Purnama Jaya Audio, terjukan sadaja tantaretan kameramen kebanggaan tim kreatif dari Ramayana TV Media minangka kadon epon simbol jataretan suh dirolis juga ke ator mengkuda ajunan sadaja Rabu seputar anom sadaja tantaretan sadaja guru-guru agung tersadaja benga sepo agung sesadaja napeten kaula amul jeeki karing kesareng sadaja kahormatan ke ator mengkuda ajunan sadaja Rabu seputar anom sadaja tantaretan ebaja malam si anyep celep ternyerap sepka dinto rasa parju kekerepon beten kaula sareng sadaja ajunan sami-sami acung-cung rakilan okara pamoci kalaban sabaris kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas sadaja santing karsa mulja ang lebeti tomita karsa agung epon Gusti Allah syamur pejagat sesaat malam samangkin beten kaula sareng sadaja ajunan ampun ekarsa aki kaangku akin pangkin ngestu aki Rabu teralongku edalum lalampan agung sekaracek setong taningan sarapa aki zikra maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjugan tasyakuran ibadah umroh dari badepon simulja sahibul hajah eki gak dinto taretan salamet riyadi sarang nyonya Hofiyah kalaban pangarep terpanyoon malar muga badana papangkian malam samangkin gak dinto etetiki setong papangkian mulja tor barokah siasanding kalaban ridha epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat asading salam epon Gusti Allah malar muga tetap cecer akili ing ngatasi cing nabi panutan ing gak dinto Guste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Guste seteja cacana ngarteka kekempeng dadi obur kaca kebeng sampun abang tator arakok beden kaula sareng sadaja ajunan dari alam sepeteng calimuten nuju ke alam setirak mursak tarkataran kalaban badepon dinul Islam wal iman. Para Rabu seputar anum sesami mulja komalancang terkalilan beden kaulanya bismator jangkolang minang kataring kesemuh edalem beden papangkian malam samangkin kak dinto anyona etika angki merte badepon pan saponapan tareka sibekal kalampan esaat malam samangkin kak dinto minang katareka sesapesan serapaki yang katelampasi kaping setong iki kak dinto pamausan suratul Fatihah sikak dima dalam hal kak dinto pedi sepoi sareng salira epon simulja Al-Mukarram Kiai Haji Fawaid mengkudak salar pun simulja Al-Mukarram Kiai Haji Fawaid beten kaula ngatore. وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حيوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والعلماء والملائكة المقربين وخصوصا سلطان الشيخ عبد القادر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وما سمعنا خصوصا إلى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul Azim. Sakadito para Rabu minangka pamaosan suratul Fatihah secara pagi kabitan tareka malam samangken malar muka kalaban badepon pamaosan suratul Fatihah sampun kalastarian setuju tareka esat malam semakin kadito bekal kalampan kalaban bejre tor sampurna. Para Rabu sepatronom sisa mimulja minangka angkat lampas kaping 2 iki kadito pamaosan sholawat Nabi sekat 5 dalam hal kadito pedia pertesarang setuju tantaretan dari majelis sholawat As-Sibyan Kaator. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنوري يا رب حفظك وأمانك يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلي كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش وطربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك الله الله وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي الله الله عندك بذبي النفور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرامي واشتياق وحنين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعبدك المسكين يرجو فضلك الجم الوفير فيك قد أحسنت ظني
بشير يا نذير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم سري وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih sagak dinto para rabu minangka pamaosan salawat nabi sampun kalastarian malar muga setuju semaos tar setuju semirsaaki sami-sami king pahala ganjaran dari ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala terus sami-sami king kirina syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terajukan bedepon pelaksanaan ibadah umroh sampun ilastariaki sareng taretan salamet riyadi sareng Ebu Hofiyah malar muga itu dia ki ibadah umroh semak bulan mubarakan saya juga king ridho dari ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sepotong adom sesami mulja minangka angkat lampas atau sepon egi kak dinto mau idha hasanah jejer benatur bituwah agung sekak dima mau idha hasanah sesapesan otabaipun mau idha hasanah sekaping setong bedi yatoraki sarang salera epon semulja Al-Mukarram Kiai Khairuddin Sarabuepon dari Dasok Timur Kacamatan Dasok tor kaangkui mau idha hasanah sekaping dua bedi ijar beegi sarang salir epon simulja Al-Mukarram Kiai Haji Raden Muhammad Habibi Batui Muslim minangka pamerte Pondok Pesantren Nurul Ulum Punangkah Pamekasan mengkuda salira epon simulja Al-Mukarram Kiai Khairuddin juga salira epon simulja Al-Mukarram Kiai Haji Raden Muhammad Habibi Batui Muslim esona kalaban hormat kaangkui alongku di atas panggung tanto epon ekor sesar ampun esadeki sarang cakanca panitia kaator.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab bagian budina ya dah jawab. Tadi itu paling ngantos ajunan kiai. Saya enggak ya ukur. Bagian enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukru lillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuru li wa la takfurun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah atau kama qol sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadratal kurama, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru ngaji terjugan guru-guru madrasah, nakhussu bidzikri murabbi ruhina, guru kita bersama beliau selarepun semulja Raden Kiai Haji Habibi Badwi Serabu Epon dari Kota Pamekasan. Si ampun hadir tempat Kak Dintoh melemangken beliau bedi apareng bebulangan dan gulaban parapan jenengan sadaja. Moga-moga bebulangan si bekal eparengaki sarang beliau antren tetia ilmu si barokah manfaat dan gulaban parapan jenengan sadaja, terutama dak ketuan rumah sekeluarga. Amin Allahumma. Juganan sesangat abdina amulja aki selarepon semulja Kiai Haji Fawaid, terjugan selarepon semulja Kiai Muhammad Rawi, tersadajah para masyayikh, para kiai, para reng alim selain, para guru-guru selain. Si abdina tak bisa nyebut asma-asma aku ngepontong bersetongah karena Nabi sebut sadaja rasana bekto banyak se luang deki karena se hadir emal lemangken banika cek banyak ungku rengalemah. Namun begitu tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau. Sesadajana sangat abdina amul jaaki terjugan nak dimaki aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa Kolpoh, selerepun semulja Bapak Haji Sudiro, sejugan ampun hadir tempat Kak Dinto menemani dan kuleban perapan jenengan sadaja beserta perangkat-perangkat desa epon. Terjugan Bapak Kepala Desa Juruan Dajah, selarepun semulja Bapak Santoso, sejugan ampun hadir tempat Kak Dinto malam mangken. Setajana abdina amul jaaki Jamiatul Hadrah Al Banjari,
sepetan gola amul jaeki sateja para undangan baik lakean pun juga binian, baik kong sesepo, baik serabu dari tempat-tempat sesemak, langkong-langkong seampun belengah jerabu dari tempat-tempat sejauh. Sekadimah hadir longkunatan golaban peraban jenengan sateja malam mangken sangat-sangat eka puto sareng tuan rumah sekeluarga. Sangat-sangat eka parloh sareng tuan rumah sekeluarga. Ponapa parlona tuan rumah marabutan golaban para panjenengan sateja, terutama para masyayikh, para kiai, para rengalem, tidak lain tuan rumah teretan selamat sekeluarga. Anika nyoon tu anah para panjenengan sateja, karena teretan selamat sadar sesadar-sadarnya bahwa senjata guleban para panjenengan sateja selaku reng mukmin, selaku reng Islam tidak lain ingki panika hanya doa dek keajunan epon Allah. Manggana mangken panika nyoon tu ana para panjenengan sateja takok ibadah seampun elaksanaaki olen belengaja, olen mantateman, olen rat malarat iman takok pas napanya menetak sesuai kalaban harapan dari tuan rumah. Manggana mangken panikan nyoon doana para panjenengan sateja. Mungkin puru datang pasir abis awas ya biasa. Nunduk tak pati caca, tak pati ala kos ini benih. Untuk oleh setengah bulan terus oleh 5 bulan jadi ya abali boleh kadang ke karakter asalah. Muntah engki bahagian sarah dah geni ke saya tak ikat roh dari tuan rumah mi bola kala bentuk anak para panjenengan sateja teretan selamat sarang rajin panikah antren tambah bagus sarang ajunan epon Allah katembang ben sebelum mangkat dak kata nasut Mekah amin Allahumma. Sebetan gaula amul jaki tuan rumah teretan selamat sekeluarga siampun rela ngorbanaki artanah keangkui acabis dak kana binah terjukan ibadah niat ibadah umroh dak kata nasut ceh muka-muka biaya siampun ikeluaraki sareng teretan selamat sekeluarga anterin ikantena selebih mapan ben Allah selebih bagus ben selebih banyak amin Allahumma. Sepetan gola amul jaeki kameramen yang mengabadikan acara pada malam hari ini. Sepetan gola amul jaeki hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya kok jalan yang kajar mondina. Habis saja. Aduh, dua apa mah kita usah sengkok lagi ajunan pun. Kan tu ajunan pun ke. Abtina tak betul baca bener kan jangan. Cak benar kak itu abtina. Sarah banjeng kami andi parlo bila ya. Bagian saya tak jauh berharam kok. Ini mak nguncang kejauh. Kok tanda aja bila ya. Membahak cueknya aja. Leti yakin sekalian naki yang bakun cuek kok torona kok ngelia ke kepor. Alhamdulillah. Yang dia bendenan lah. Syukur daga Allah dan gulaban para panjenengan sateja malam mangken sareng ajunan epon Allah. Paringin kesempatan kanggo bisa hadir, bisa along bolong tempat ka dintoh. Dalam setong acara saya sangat mulja yang kibanika atas syukuran bentuk rasa syukur dari tuan rumah atas ibadah siampun elaksanaaki canreng matura acara ngak nikah ting lamarin datang Mekah anika ikojen acara selamatan umroh biasanya selamatan banika mana biki konah kak dinto ngantos Pak Polotong areh Pak Polotong areh dari tengah panikah mun silamba
haji atau umroh, mau itu ONHC biasa atau besi turis Lombok, ani keteng laule Pak Pelotong are buru Islameten. Anapa maksa nikah? Karena masa-masa antara datang sampai ke Pak Pelotong are genika kebiasaan sebedana nang itana soce Mekah panikah makle menyatu dak kebetenah ketika ampun berbaur ban orang-orang matur sanika gerwa kan manggana mana bi jamaah haji lembek panika biasana mun ki kona panika pas cekak kakapina benikun kalakona secekak tapi juga ben bi kelambina cekak lagi gamis cekak songkok pote cekak napa cekak mun lambe anapa karena ikai manin mun tak legele oleh petok Pak Pelotong are panika biasana tak Islameten mak le taker mendarah daging guru saungguna mun mangken lain boleh laka buru ain jalarwa labu kaburu mangkada boleh keng men se tretan selamat ne bendenan datang beri pente selamaten mangken biasana datang langsung pakarapak langsung selamaten dori cek kapurun injak kapurun terda emangku tapi mana bi tretan selamat panika benih keng karena bualan kapuru se kapuru keluar bunten keng karena cet lakar kebiasaan tretan selamat panika ketika bulan molot panika mesti amolot mangkana ika puru aki mangken panika ki polana molot panika jareng panika molot nika rencana ampun setengah bulan saya ada dan gula ampun lastare yonceng setengah bulan saya ada guru teti burung boleh polana ki mangkata kene pas kita gula ngala biasa gula langa lain melolocet niki rabak kiai sila ngala melolo alhamdulillah mangken pas nikah pas terjadi ngak nikah teritan selamat segadima acara malam mangken panika dikemas kalaban iki perayaan molot memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kalaban perayaan molot malam mangken keluarga teretan selamat panika antren ibadah si ampun ilaksana aki kalaban sabab barokana kanjeng Nabi antren kataremaah deka ajunan epon Allah antren nambah bagus dak budiaki sampai ngadep deka ajunan epon Allah amin Allahumma salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadi makan jeng Nabi ampun abek taten golaban parapan jenengan sateja dari alam sepeteng nuju alam setera dari alam kebutuhan nuju alam pangauningan galaban badana dinul Islam atau peraturan odi secara Islam hadirin hadirat para undangan sepotan gaula amul jaeki berhubung malam mangken panika na penyamana penceraman panika ada dua iki candreng kolpo panika duet kani kocak duet engki polane paung kereng bareng tapi pakun mana bibida tuan nika benih duet lambener ngaucung roa banja oma tahu aja deki remonitorot redak budi esro salang gente ngak syukur bananan roh mayu je lanjang golang kena ongku duet ku engki kun hanya sekedar duduk ngak nikah guru tanggi pakun tetap gentenan deki lagi anike sejuadaan dan gula anike gula tokang mal palakun deki islasar ben kiai da yeruwa mak tahu ben mak ijab bro renga bayi kebayan de mon tada tokang pal palah langsung selasar ye tak jadi bareng nenggi jadi betung gelung circle gelup uru deki islasar siapa nih gajukan patada tokang selasar apa kuni betung meloloh ia tadi kajutono dayero jadi ia bedakunan kira apa duit dayere tinggi apa duit deh kan biasa nadan gula Nabi anu ban ke Khalil
Memang kan ban ke badui nikah kali kedua ampun, kali kedua. Tapi mana bisa ngalak pertama nikah bebas, aja-aja ada remah bayi bebas. Tada anu, tada berat sekali. Apa? Ya karena tukang poker, cani poker kan tengah anak ait. Poker kan bun baba ait. Ndak iya roh. Salah ketokan tak masalah kan. Ada guna nih sebab yada. Ngerti kia nak kadana. Celai temu cek gula kasar lah kondo. Cet lakar lako kasar. Tak bisa makuni sebab ada. Ben ge holil sebab ada dia. Apa? Temu cek lakon ro kasar, kuli kasar. Tak ning paneku selasar dia mun kasar je. Jadi man ingat Habibi aduh gini kada ni guru. Ya mun secara umur ki ben secara mun secara umur yang kita kuntuaan dan gaula, tapi dan gaula cek kuntua-tua tak itu mau karo. Yang secara ilmu lebihan gadin to lagi, gadin to lebih awal katempeng dan gaula ki buruan dari tukang bidatur ya ukur. Lagi baru karena tujuh ben orang mulja ngak ni kan ni, ani gaula mangken ni insyaallah dak budi ki tambah jan viral. Mabean. Taklah bocor lagi mangka aku nani nggak kasar jadi mangken nikah sampai ada dua mah datang lagi antren pakuna dalam tatanan saya bagus dak budi aki gula ban peraban jenengan sateja anika bisa jadi dak budi nikah benikun kedua monitorot dia beda buang telok sampai kok gula jasa saking oneng je bakal beda kiai Habibi dan gula tak hadir dan enten mangken nika benikeng pun apa ia mempolan kiai panika deki nika ngalai ka desa dan gula ngalai ka kepora nika pun panggil ki buru lagi jarang pada sibuk nika mun keng sibukan gak dinto ki lagi mahabanan kiai Habibi ki lagi nika kun ro bebang perhatian teretan setan gula amul jeeki teti acara malam mangkin panika tasyakuran bentuk rasa syukur dari tuan rumah teretan selamat sekeluarga dudak remah seta asokor teretan selamat dudak remah seta asa kelangkonga teretan selamat dak ajunan epon Allah cek rengban Allah benih kun ibri kenik sekonik si anyama nikmat benih kun namong ecel-cecel ekalakkan sekonik ben Allah maringaki nikmat dak ketretan selamat banyak ongku apa boleh semangken banyak ongku nikmat separingaki sareng ajunan ebon Allah dak ketretan selamat sekeluarga manabi pas ebi itu ngabandretan selamat jelas taretan selamat panika tak kira mampu atas nikmat saya paringaki sareng ajunan epon Allah sesuai kala benda buna Allah wa inta uddu nikmat Allah la tuhsuha jazake ngabaan kagapi pas mitung akan nikmat saya paringaki Allah dan gulaban panjenengan zadaja yaktena tak mampu iya bani kuntretan selamat gulaban panjenengan zapanika juga nikmat panika akaton tada artena dak kedan gulaban panjenengan sepadang panika nikmat panika ketika dan gulaban panjenengan panika seberurusan bentunya ban Allah etolai ini keburu nikmat toko paringin jan banyak pese jan pul de tengah takar tak kelar nambi umpamana niki sekojak nikmat mungkin paringin sehat paringin na penyaman na beras ani kakaton benih nikmat dan gulaban berapa panjenengan satu aja padahal andai kata dipikir bi gulaban panjenengan satu aja apa sih gunanya gulaban panjenengan andi pese sanyak benyaan gunana gulaban panjenengan andi Roma mentereng megah sapekus pese sanyak benyaan tunya sanyak benyaan motor satenggen tengah mun ben Allah ipasake tahu saja raja sakit saya bareng kaki Allah jangankan sampai ginjal gagal ginjal sampai napanya mana lever sampai kencing manis ngalaki ni gini baik sakit kopeng setong baik
tina mak banyak besen tina mak gelap andi audio iro mana tiap kamar ada audio untuk mendengarkan musik di dalamnya sambil rebahan. Tapi mun kek kopeng gula ban panjenengan jaga aja tak masuk mage berina lagu apa mabeen jadi guna cacak melolo tinggi tambahin setong nangan lega setong na umbaman gudeti apa mumpah muntai pa sehat ben Allah mangkana teretan selamat panikah mangkin mun aja-aja nikmat laju itu lai mumpas tak asokor teretan selamat ya iya muncul tak asokor di beda remah ya kengkun sesuai caipon Allah padkuruni adzkurukum yuk bana sokorah aban ing ada kasengko engkau bakal engak ka beun caipon Allah mun beun engak kangko engkau engak ka beun mun beun engak kangko engkau bakal abri rahmat dak ka beun caipon Allah waskuruli wala takfurun ayo bana sokorah kasengko atas apa saya paringaki sengko karena satu aja na barang secekak ka abe mulai sepateng sebenarnya ning ibatan atau saya tak nangko dak kabeten dan kulaban panjenengan tapi ki berhubung sareng dan kulaban panjenengan sadaja napa nika pemberian dari ajunane pun Allah nggih waskuruli wala takfurun ayo ban asyukurah dak ka apa saya paringaki sengko saya beri engko jan Allah wala takfurun jak sampai mungkiren ban kapi nggih mangkana Allah ada bui dalam hadis qudsi malam yaskur ala na'mai sapa abai jaipon Allah di dalam hadis qudsi malam yaskur ala na'mai walam yasbir ala balai sapa abai seta asyukur dak katang nikmat walam yasbir ala balai tak sabar dak kabelai setoro nagi sengko mun diberi nikmat perak mun tengi beriin cacoban ban Allah pas posang tak sabar mun ban la tak sabar katang nikmat atau katang belai ban kun miliar sendak mun diberiin nikmat meloloh iya mau ngak jadi ya ban paliat lu probban ziwai ayo ban ja pangeran sengko jan Allah nyari pangeran lain karena belai jadi cet lakar Allah sinoronaki cobaan panika juga Allah sinoronaki ujian panika Allah sinoronaki anapa mak ibadah ki ujian mak legula ban panjenengan tambah tengki pangkatah manabi kalaban ujian panika gula ban panjenengan sabar nggih iuji dari keterbatasan na penyaman ekonomi ban sama aja magula ban panjenengan pasabar gula mare lembek ngak kenikah nggih tak neku bese dan gula oneng lembek anak kering ya Allah anak je kering arwala begina masuk ke rumah sakit dan gula nginjemah obang kesetong goreng kesetong lebele yang tak usah ke bele nyamana nggih male embian tak pernah ngerasa letak agiba mun gula yang pakun tahu mah kita sebut gula ngonjam bese anak kering lembek dori tak andin bese dan gula nginjemah pun ngadep gula kalaban rendah diri nggih japon dengannya maring nginjem kan kudu mamabar kan nggih neteng dan nggih hampir kose dapat ka baba sempok dapat ka hampir 7% tanda 7 ibaba pakun male beri can beker ngana ditanya aki napa parlentika onika orang nika ki jojo lembok gula tepan miskin memang hidup itu berganti panjenengan mun mangken tepan tengki tepan gaya sing ngain ka orang si abri anak dekat si apareng kekayaan kasambian karena hidup itu akan anak penyaman gantian mun ambian mangken soki pas tak engak ka si abri pon ceeki jadi ngas teteh nggih si miskin mangken jangan rendah diri keceeki embian bekal tawarasan juga ndetireng soki pun abazeki neneng napa kenyataan orang si soki tahun lembok si soki lembok 5 tahun si lembok atau 10 tahun si lembok tatang ketakar takok si nyeting aga tembun kana dari soki apa boleh sampai akan to anang yambera
kentok mun tak bus ban ya dari sokin lembek teng Setia teti apa tak kelar ngibek lalaan kan aja lagi lambek semisken tul putul bengkona tabing salah daya tak kelar ngobain tabing agana selebar curut roh ternyata teng mangken roh mana bagaikan istana lagi ni orang ngodi ni gentenan lakar dan gula lambek ngak gini kagia nginjemah gula pun ngocak na pambian keparlon dan gula terus nyampu tak bengah karena anak sakit putusan apa dan gula putusan juta ya candai kok saya tak kelar kepikir terus setiaro ngelet engkau kok jadi haram barang kenja engkau tak anu jereng jadi pangeran dia gula mangken tak mon pese tibi dan gula tak andi ya gula mon pese tibi tak andi mon din kanca gula jereng gula kun majalanaki din kanca dinorengi kuat maksudnya katipun apa gak dito gimana bisa juta teng lole sebulan nembian kau tu majar sekian ya Allah panjenengan mabudu gak dito pun tak pasanya mama budu ya jadi di mah bede beseha budu lagi banja jagat ja ongkur cek pate kalaku jadi ambian mon tak kengcing pecing gelu salawat cek burlebur mabuduan pese je ongkur mon mabuduan pese ya ni debun kanjeng Nabi lagar orang mon mabuduan pese lebur nyekel tatangke aja di teng mate ani ka awa kan ka Antoni awa teti hemar mending lah mate dewa ka kopur bede si tak ngantos kan kopur kan aja kun ngagek mate lah anor terbang saya nyama-nyaba aja di langsung lah teti jaran lah jadi mau nih bodohin anja ongku keng bede kata tian ngak ni kebede lagi anak benreng tuan ni kemangkat entar ke Mekah anak ni ke maca selawat meloloh neneng Mekah maki selain aleng-leng neneng Baitullah bani ke maca selain doa selain orang kenikah pakun selawat tak bombu sampai tanya aki ben setong rengalem bian ni ke mulai gelak mak selawat meloloh nenengi kantor macam selawat nenengi kasak macam selawat patak lepas dari selawat anak pembian dan kau andi cerita nenengi cerita apa ingki gini kah tepan semang kada haji ya bareng benepan apaan temu kering nenengi tengah jalan kering dua pak pas mate ongku nenengi kan mangkana panjenengan letak pate nyaman roja pate war keluar je tako mate mungkin tak usah ngantos sering sakit je lambene senene itu bela guru amain napa nyaman tadi tambang teti pancer neneng ibu diro orang raja jod italiaki ketabun pas ajer kek ngak nikah pas masepak ro nje neng ndak iro make tajuk patak kelar muson lo pateng dari mari dapat menang aduh apa mak temu mate senene pancer ibu diro ambo je noran dari tambang jongku mun neneng ibu diro mate iya mun neneng ada bendenan tak laju mate anro bisa kuduser dayo mun neneng ibu dilah ongkur bon lagi hari gini keten gula ngocak pontikal gula tahu tang enten gula tahu tang enten tikal umpama anak yang cedik gula ni kebagina tak iki ke rumah sakit mate sepolan tak iki ke rumah sakit tak masalah tan mate tak apa katempeng pas cet-ceten pese gini ke jantan gula nah ini karena dan gula pikiran sabanika anak lalemak mungkin mate setong kan ki kare pak empat deh ya le jadi ya ayo janun kan tak pati banyak lancang pikiran je kapan diberiin berputar alam panika akhirah dan kulai sebab yatas buan pangeran kini kebagi nenengi baba pas puto katan kula pak ngagung na obang panjenengan jangan keluarga na andi badai compok dan kula terawa tengah ngoniin ke compok muntai terakhir tikal gula ngoniin aja iki dot tangongku ke compok gula kan kelur ya kan kok lada iya saja kan dah iya roh
pare kena besero dah iyalah mun lembek kan dah iya iya kalau gantong mun setia dah iyalah mau jaca ben pare nikah dah bak kejempok dan gula nyambut doa bang bro sabon apa 2,5 juta nikah beda dan gula mi arempe ke magi sakone langsung ala aki 2,5 juta nikah bila saya majar bila bayi jangan ingat lembut guru anak mati guru tak beri benih malas dan gula kican gula male enggak ro cek ring alam rebede sing ngatur empon bila saya majar bila bayi panjenengan majar yang kita pun apa tak majar tak masalah 2,5 juta saat aku 2,5 juta ragun sedek iya rasa kecil lah jadi mana jatuh antaran pada tahu dah iya kakapi antaran me itu nggak ada iya roh sebelum nyetor ke ATM roh terlepas dah iya kelu aron nyetor PC amun metong PC dah iya rela berarti tingkat tinggi roh lah kena sambil aja caro ben setetanggaan ano laku ya sambil ada kau tekan bisa laku ya anu ya bedana engko polan anu aja benar-benar sukone engko aja lena aro temu cek oleh 10 ro sabe dah ya boleh beri benda mata masuk ya oleh 10 dah ya ben tertawa ada iya kakapi tertak gunda iya malolo ya daripada soki antara nenga munting lah soki terenga lagi dari majaran sokoren raya aki molot ingat teritan selamat ada kan layan selamat jadi lah molot melolo selamat lamba molot keng gula tai capok kok tahu ke selamat aja oke dua apa kok mon onceng jan gula bodoh anun maki lah mari ngonceng kiai dari jauh dua seganjaan jan gula iya mbonggo lah mak aku sih tak keripate enemi ka iya pon segadi itu bisa engkau ngerti karena ambu teh pate enda iya engkau kan kecewa kan kok iya mayo lah telokale pate en mololo kok mak rasa gelur ya sapar sih ada kotak diri kok pon agak dinto bisa sebisa betan gula sampai yaki kurang berlebih nyon seporah kacang kolangan nyon seporah kajanggalan nyon separah umpama bener-bener terteti ilmu barokah manfaat dan gulaban para panjenengan sadaja wallahul muwaffiq laqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz
wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Amma ba'du, hadaratil mukarramin, para kiai, para guru, langkong-langkong guru kita bersama, ajunan hadaratul mukarram Kiai Khairuddin, ajunan hadaratul mukarram Kiai Haji Fawaid, ajunan hadaratul mukarram Kiai Haji Irsyad, ajunan hadaratul mukarram Kiai Irsya Effendi, ajunan hadaratul mukarram Kiai Mukhlis, juganan sateja para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, para sepo-sepo kampung selain, utama epon ajunan pemangku Desa Kolpo, ajunan hadratul mukarram Bapak Haji Sudiro, Ibu Hajjah Asdurriyah, juganan pemangku Desa Juruan Daja, ajunan hadratul mukarram Bapak Santoso, juganan sateja asatid yang terkumpul dalam Jam'iyah Salawat Hadrah As-Sibyan, ajunan hadratul mukarram Al-Ustadz Zaidi selaku pengundang. Muka-muka sateja kiai-kiai sareng sateja asatid seesebut ki buru, muka-muka bi Gusti Allah terosa paringan lanceng ben barokah umur. Muka-muka beliau-beliau sateja terosa paringan nasihat wal afiat. Amin Allahumma. Sareng sateja para kiai, para guru, para tokoh masyarakat selain, si abdi telum tak bisa nyebut asma epon ajunan tong persetong tanpa mengurangi rasa hormat sareng takzim abdi telum daka para ajunan-ajunan sateja. Sesangat abdina amul jaaki tor sangat abdina takzimi. Ajunan hadirin muslimin sareng ajunan epu-epu hadirat muslimat sateja kaum pangajian beletatangke, sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah, muka-muka along polonga abdina ajunan eka dinto tempat terosa tetia tanda kaangkui terosa along polonga abdina sareng ajunan sampai dapat dek kaku laku eswar kena Gusti Allah. Amin Allahumma wahumma amin. Sepeton kaula amul jaaki Bapak Kapolsek sareng Bapak Dan Ramil Kecamatan Batang-Batang, juganan sesanget abdina amul jaaki tor sanget abdina takzimi. Sahibul hajah tretan Bapak Salamet Riyadi sareng Ibu Khofiyah sareng seteja majelis keluarga besar sekak dima malam are semangken beliau sekeluarga besar ampun ipas teh takdir sareng Allah, marabu para kiai, marabu para ulama, tor marabu ajunan beletatangke, ajunan orang-orang soleh, ajunan orang-orang bagus sateja dalam rangka sepertama zikra Maulidir Rasul, memperingati hari beberepon baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senomor 2 nyokoren pan saponapan nikmat engki kak dinto salah setonga nikmat seesok koreh beliau taretan Bapak Salamet Riyadi sareng Ibu Khofiyah ampun lastareh melaksanakan ibadah umroh. Muka-muka ibadah umroh seelaksanaaki tetia ibadah umroh mabrur mabrurah maqbul maqbulah sekak dimma laisa lahu jazaun illal jannah, sesobung les beles kecuali suargana Gusti Allah. Amin Allahumma
Allahumma amin sepetan kaula amul jaaki. Hadirin para rabu sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah. Ponapaan debunah ke Khairuddin ki buru. Mbak sobung si aja bu. Oi kalau paiki. Aiki. Lakar bener minorot bude apa pesen mololo. Bah pesen mololo seingai. Leres lakar minorot bude bu murid kento macam dua ekwa. Apaan? Pertama murid kento gempang apal abid seelangah. Paserah nak kanak kini. Kan makanya sampai berdebu at-ta'allumu fis sighar kanaqsi 'alal hajar. Acer mulai ki kenik pada benoles nang tas betoh. Dek remah noles nang tas betoh lekas cekak abid seelangah. Amin kote. Bede murid senomor 2. Pasera murid senomor 2 abid seapalah lekas elang. Sera mage. Iya saya ada Kiai hai Ki Khairuddin kita ku beracara kita lober etanya aki napa anda bun ke hai ki puru pese. Allahumma sholli ala Muhammad. Abdi menangkap pansaponapan poin ken ngolati ke hai ni ki puru salah ngaji sambil ngabes gula. Anapa cedru pun nareng ngaji ni kedua. Pertama ansitu, nomor 2 wasma'u. Napa ansitu memperhatikan ngabes. Jadi gula ngaji. Ken ngaji ni ke gula pun lah guru ke beliau panik. Jadi gula ngabes ki puruh ngaji ngabes selain ngabes ngidingaki. Ngidingaki tanpa ngabes malarat. Contoh gak makin meh. Pasambian pahadep dek budi kapi burung pengajian. Eki ngabes keng tak ngidingaki pada tak bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Abdi nagi puru ngaji sambil ngabes beliau sambil memperhatikan beliau minimal paling punten ada beberapa poin si abdi tangkap. Napa? Pertama muntro teka hajed. Pertama muntro teka hajed epakon palebur nyokorene. 2 muntero teka hajat epakon palebur nekani jet hajat na orang lah. Nomor 3 odi neng etunya jelas tak kira pakun dawamul hal minal muhal. Roda dunia itu pasti berputar, kadang iatas kadang ebe kadang ebebe kadang iat. Mangka na odi neng etunya cebong som. Saya nomor 4 ten gula ngabes ke hai kocana bunter. Bukan pada poin ki ya manika. Bukan eki lah rasih. Eki. Tun gula abid sitero kocak agak beliau. Tun gula saya ton duka ale na ampun semakin apidatu sareng beliau candeng tang betang duet sareng beliau. Seduka alen makin teh sering tabaki pahnangnya grup WA satu grup sareng beliau. Admin nah ke muslim. Nak buana ikiten gula beliau nyari tun gula mulai lambak songkok kocas ikati beliau tak nemu bani eka dim masih bedek ya abu cek karo gula tak lakong mun songkok celeng kak tong set tonga songkok celeng seta akoncok sepah bunter iya bani marah eki na begi Allahumma sholli ala Muhammad. Doa ki beliau terterusa sehat, amin. Terterusa barokah umur, amin. Terterusa gempang rezeki, amin. Iya malebah metong daya ki bro. Miklan mufai beliau lah. Allahumma sholli ala Muhammad. On, to the point. Deka langsung to the point tenggula mator, tenggula mangki setong hadis. Insyaallah hadis sahih. Hadis ini kan al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang haji ben orang umrah wafdullah tamu ya Allah. Jadi tamu onceng na Allah, jadi keng yonceng ben Allah. Pon.
caan keng iyon ceng ben Allah jadi ben orang haji orang umroh kento beni keng polan banyak dunya nah punten beni keng polan banyak artanah punten apa keng iyon ceng eka sokani de pak ben kuste artinya ada mah pakelar tak pate andi dunya ia besaki seka belanja malarat keng ben Allah iyon ceng pasti depak amin kote amin Allahumma buktena wage badak itu kejadian mana bita kalib penapa oleh 2 tahun kasemangkin beda pasar neng Mekasen gitu nyaman pasar Bulungpungan kak neng idejen pasar Bulungpungan kento beda jembatan sikabara nuju ke dalam ke muslim dan ini beda kejadian setong waktu beda orang sepo asa bedaan pancat dari lauk pasar Bulungpungan nuju ke geledek kan kan sebedaan yang tandi menikah begitu dapat dek laun geledek masuk dapat ke geledek pah beda motor santak motor begenteng Alphard benih santak pah nyerempet labu mana berlas lok kasoko toron si Andi Alphard tanya aki labu teh labu jo loka abu berlas ria ibu loka kak nih itu ot kebebo tuti polan tak ning jaga itu mong panika ben si Andi Alphard isabek ke motor Alphard iki ke puskesmas Elatini depak ke puskesmas Elatini ternyata aroma seperotangan pani si Andi Alphard pak ngocak mayu teh wala bana andi cet-acetan andi ro pangetro apa boy pangetro na bana ben sengko tekan naik pangocak apa boy jong apa boy pangocak si tua ini iya mun dia engko terus umroh he gua tak kerjut si Andi Alphard mepah minta umroh ka kete bocan bana apa boy iya bener pah umroh de iya bah sape itu ku to ngaracong manosa itu ku cacan rehe gua oh do iya apa iya iya dengan lato koto dus ngarapa hilaben ben si Andi Alphard nih kan iya mayu teti proses dulu are mangkat amin kote nah deh ada ke tanda bahwa wafdullah oncengan dari Allah tak bisa banyak orang soki banyak orang andi tunya andi arta keng tak ada pak ke Mekah benda ke Madinah beda tak ada banyak cerita banyak buktena cek bahwa oncengan kain itu bahwa umroh kita oncengan 2019 dan bulan lastare anu TV lastare mana apa lastare Apuk Tiaki TV 2012 alek dan gula kain itu sakit tepak alik dan gula sidak ngodan kita sakit keluar masuk Surabaya setahun Peleman dari Surabaya dapat kecompok teluarih komat mangkat ke Surabaya boleh tunggu sampai oning gitu saja Sutomo RSAL Darmo Husada Utama PHC masa kayak Surabaya oning saja dan gue apa mepah tele apal gara-gara alik setahun panik sakit lengah sakit le dibudin Pak Umi itu ada bu Umi itu ada bu, nang nih Surabaya, sambil molar, sambil ijak dengan reng sepo bini saya ada bu, iya nak, benkor beres nak, benko iki bang umroh gua, akhir 2012 awal 2019 pah beres ongku ale, pon oleh sepenapa bulan bah Umi ada bu, cong, cebu Umi, keten gula, kain tu mi, engko taring another sebenarnya, bueng kimi. Another ajunan ya usah proses susah mangkat bueng kimi pon proses Umi gitu ben anu ben alek mangkat lah korang sepenapa are korang kurtak kelero korang 20 harian kento ngara korang setengah bulan benapa lah kento Umi bahada bu pun kok mangkat ben alek kimi saya doa kiap sini mi sini kagul iya lah kento bahada bu boleh tak sampai nginep bahada bu boleh kan kok mangka dua-duaan ya kita penapa mi sini ke gula kan tak ngerti tidak lebih ada bu boleh kan kok mangka dua-dua nongku teh ya gua boh mangka ada sarang basir rajunan tak penapa engki udah iya engki jadi gula heger pikir Umi rili belian ada bu mangka dua-duaan
minta bereng ngerecan gula minta bereng gula kayak nyaran kak sareng nih bini wah Arya tak nyaman deh pun umit jadi gue lebah entar ke nih bini congok pese kan bener congor bener congok bitong tinggal bitong apas kak apas ongkosa ring kedua bani kula benik bini dimin 2011 bah ngocak gula nyetor kan mayurah mangkat dem bulan madu oh ban gula abu segi nyaru apas mare kini kak langsung bah nyetor niat abu rengi umi mana ke gula nyetor benik bini bah mangkat dia bah pas bah pese tada sekali tapi alhamdulillah muniki ba umroh muniki ba ibadah leres tu buna beliau la in syakartum la azidannakum saya kocak asokor ni kan mun abe paring ini mad ben Allah ikuna aki ibadah andi tunya panang ke pengajian andi tunya iki ba umroh la azidannakum puna beliau sigi puru bekal tambai mun iki ba asokor amin amin Allahumma mangkat umroh mari umroh tadi bisa sekali tapi alhamdulillah oleh berapa bulan kan teh ibn Allah cuma bencaan boleh kak amin kok teh lama you mulai malam lah teh aduh ini boleh bahkan tak tahu orang kena amin Allahumma alhamdulillah jadi pertama poin pertama wafdullah orang umroh itu yang iyon jambon Allah lain ini apa beda terus nak hadis dan apa wa inistaghfaruhu ghafarolahum inda'auhu ajabahum wa inistaghfaruhu ghafarolahum artinya ada remaja bun Rasulullah doa orang datang haji doa orang datang umroh ni kamanti inda'auhu mun adu'a ka Allah ajabahum bekal ibri apa-apa isi bentaban Allah wa inistaghfaruhu ben lamun minta sapora ka Allah ghafarolahum ben Allah pasti isapora mangken kesempatan gula ben sambian mumpung parapan beda orang ki perlu datang umroh Bapak Selamat Riyadi minta doa amin Allahumma gulaban sampean mulai lambat kan tak pelik begitu datang beda orang umroh beda orang haji paha koto beda tasbih beda surban beda minyak pah minyak mulai oleh di budi kak saya pertama apa anak orang datang umroh anak orang datang haji mati saya rasa ada bu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah terbarokatan manfaatah terterosa apolong sampai ke surga amin Allahumma muka-muka Bapak Selamat Riyadi sareng ibu Khofiyah sekeluarga terterosa sehat berkah umur kepang rezeki amin manturun paring nado Pak boleh ke Mekah Madinah amin bon satoja ajunan sehadir mangken senyampe teni oncengan walimatul umroh mangken seki puru datang dari Madinah Mekah manteren ngaon liat tampias anah barokana Mekah Madinah saeng ke ajunan sateja abtina sarang ajunan sateja cukan pada Pak ke Mekah sarang Madinah bi Gusti Allah amin Allahumma ampun sakak dinto bang sompeng pamator dari abtina karena leres tebunah ke haiki puru tokang salasar gula kak itu tokang salasar ni kata usah abid si penting kor la alos mari lah lemun tokang betung lah karcet usaha apa abid lemun tokang betung bahkan kan beliau si adebu Allahumma sholli ala Muhammad sakak dito bang sompeng pamator dari abtina manabi ibadah kacang kolangan pamator kak dito murni dari keputuan abtina tibi nyona pangapora sesobung batasa manabi ibadah sesae kak dito murni dari Gusti Allah manter barokah manter manfaatah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sakadito para rabu minangka aropaki jajar badatar bituah agung sampun ijar bagi sarang dua mobalu malam samangken sesapesan simulja al mukarram Kiai Khairuddin perjugan segaping dua serapan simulja al mukarram Kiai Haji Raden Muhammad Habibi Batui Muslim marang mugustaja sampun ijar bagi sarang beliau Kak Dinto tetia tambah ilmu subarakah manfaat mengkuda beten kaula sarang sateja ajunan amin amin ya rabbal alamin. Para rabu putranom sesuai mulja minangka pungkasan dari badai pansa penapan tareka sampun ka ator gereng pungkase kalaban pamaosan doa barokah seperti sepoe sareng salera epon simulja taretan Salamet Riyadi mengkuda salarpun simulja taretan Salamet Riyadi beten kaula ngatore. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi syirril Fatihah bi karamatil Fatihah bi jalalatil Fatihah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna fina syakiya wala mahruma. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma Allahumma inna ij'al Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wala fina syakiya wala mahruma. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa umratan maqbula wa sa'yan mashkura wa dhamman maghfura wa syai'an mashkura ya Allah wa dhamman maghfura wa sakinah. Allahumma inna Allahumma jama'na fi Allahumma inna ma'na fi syakna wa la mahdur. Allahumma inna jam'ana hadha jam'an maquma wa tahsaka. Allahumma inna hadha jam'ana min al-khairat. Allahumma jam'ana hadha jam'an maquma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fiya shakya wa la marquma. Allahumma ij'al jam'ana ajjan ubru wa amrata maskura wa syai'an maskura wa dhanban maghfura wa amalan mas'ula wa tijaratan lan tabura. Allahumma sahhil wa yassir alaina syirata baitikal haram wa qabra nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salimin ghanimin mahtumin bihati batil husna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Matur sakalengkong de sadeja dan taretan saya ampun hadir melarmu ke kenging manfaat sadeja. Sakadindo para rabu minangka badepon pamoson doa barokah sampun sepoe sareng simulja taretan Salamet Riyadi sakadima beliau salaki puru bisaos lastariaki ibadah umroh di tanah suci Mekah Madinah malam mukdes teja sampun rabu alongku di dalam badan papangkian malam semakin Kak Dinto malam moga juga kenga panggilan ka angkui aziarah da astana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjugan parangal teka hajat ka angkui nida bumi haram tanah Mekah Madinah amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sepotronom sesami gulja
sebelum ipun kasih bener papangkian malam semakin Kak Dinto bitas mepon Sohibul Hajah Teretan Selamat Riyadi sarang Nyonya Hofiah matur ragi matur saka langkong atas sateja pangesora bujukan logepon sateja ajunan malam samangkin malam muga sateja pangesora bujukan logepon sateja ajunan malam samangkin Kak Dinto kaserata minangka amal ibadah sekatarema mengkuda ajunan epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tarjukan tak kalip anyo ona sapora atas sateja kakorangan terus sateja kacang kolangan epon saya dari sateja pamangki sepangkiaki sateja torator setoraki juga tempat sekurang nyampurna aki Kak Dinto ampun rabaki batas kemampuan dari Sohibul Hajai Kak Dinto pramila dari Kak Dinto atas sateja kakorangan terus sateja kacang kolangan epon dari Taretan Selamat Riyadi sarang Nyonya Hofiah sanak berci Kak Dinto anyo ona sapora sesobung batas epon akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.